Ndagusuje aho bana natwe kuri Rwanda Inspiration 250 nyine nitwa Bruno Rwanda rw'ejo muri aka kanya ndetse muri iki gitondo nigiye kugeza inkuru y'impanuka iherutse kubera mu karere ka Karongi. Impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 6 yabaye ku munsi wo ku cyumweru mu karere ka Karongi mu murenge wa Gitesi. Habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Hesi igoma abantu 6 abandi 10 barakomereka. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa 9 Kanama 2026 ibera mu mudugudu wa Kigarama akagari ka Rwariro no mu karere ka Karongi. Amakuru avuga ko iyi modoka yavuye muri aka karere mu masaha ya mu gitondo yerekeza i Kigali itwaye abantu bari batashye ubukwe, igarukanye abari bavuye mu bukwe iza gukora impanuka. Umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano w'umuhanda SP Emmanuel Kayigi yatangaje ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi bikeka ko yari yananiwe. Yaragize ati yageze igishyita yari irangije ahantu hamanuka igiye gutangira kuzamuka ariko ntiyabasha kwazamuka igwa nko mu birometero 20. Igwa nko muri metero 20. Abari barimo hahise hafamo abantu 6 gitaraganya, hakomerekamo abandi bagera ku 10 bose batwaye mu bitaro bya Kibuye. Akomeza ati iyo urebye uburyo impanuka yabaye ukareba naho yabereye ukabihuza n'urugendo bari bakoze bigaragara ko umushoferi yari ananiwe pe. SP Emmanuel Kayigi yasabye abantu kutarangara mu gihe batwaye kandi bakajya babanza gusuzuma ikinyabiziga biro gutangira urugendo. Ati abantu rero kurangara, kwirara, kwishima bakarenza urugero nabyo bishobora gukurura ikibazo. Kugira ngo niba uri kwibona amashusho imodoka yarangiritse cyane mu buryo bukomeye kandi rwose hanagenderamo abantu benshi. Iyi mpanuka nyamubwire ko yabaye mu saa 5 n'igice z'ijoro nibwo umushoferi yagize ibitotsi kubera umunaniro, imodoka irenga umuhanda igarukira muri metero 20 uvuye mu muhanda. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitesi Ngendahimana Jean Damascene yavuze ko iyi mpanuka ikimara kuba bihutiye kugera aho yabereye bafatanya n'inzego z'umutekano, abakomeretse boherezwa mu bitaro bya Kibuye. Waragira ati ni abantu bo mu murenge wa Ruganda bari bavuye mu bukwe i Kigali. Yarenze umuhanda abahise bapfa ni 6, 5 bakomeretse bikomeye abandi 8 bakomereka byoroheje. Gusa umuvugizi wa polisi nanone mu ntara y'Uburengerazuba SP Twaje Amahoro Sylvestre we yavuze ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'umunaniro n'ibitotsi byatumye umushoferi ananirwa kuyobora ikinyabiziga mu muhanda. Arongera ati turasaba abashoferi kwirinda gukomeza gutwara ibinyabiziga igihe bumva bafite umunaniro, kujya baringaniza umuvuduko no kujya basuzumisha ibinyabiziga. Ubaguye muri iyi mpanuka harimo na se w'umukobwa wari washyingiwe uwo munsi ndetse n'umushoferi nawe akaba ari mu bakomeretse bikomeye. Ngayo nguko rero ubwo nka Rwanda Inspiration 250 reka twifurize uko dashira abagize ibyago baguye muri iyi mpanuka ndetse tunifurize gukira vuba abantu bakomerekeye muri iyi mpanuka. Gusa nanone dusaba abashoferi nyine gukomeza kwitwararika kuko akenshi izi mpanuka zo masaha y'ijoro akenshi zaziri guterwa n'umunaniro kugira ngo ujye ubibona cyane. Abashoferi batwara aya mamodoka ya transport babyuka mu gitondo kare cyane kandi bakava mu muhanda bwije, urumva rero nk'umuntu aba yananiwe ariko nanone amafaranga akagira ibyayo. Ngayo nguko rero iyi ni Rwanda Inspiration 250 kindi Bruno Rwanda rw'ejo, ubwo dukomeze kwihanganisha abagize ibyago. Iyi mpanuka kandi ibaye nyuma y'uko mu minsi yashize mu kwezi kwa 7 nabwo abantu 9 bapfiriye mu mpanuka yaturutse mu kugongana kw'imodoka ya Toyota Hiace nayo kuko n'ingi yakoze impanuka ni Hiace itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'ikamyo yari itwaye abantu 2. Yabaye ahagana mu masaha 4 cyangwa saa 5 yabereye mu murenge wa Musambira akagari ka Karengera mu mudugudu wa Nyagatovu ubwo ni mu karere ka Kamonyi. Igihe Hiace yavaga mu cyerekezo cya Kigali yari itwaye abantu 21 yagonganiye n'ikamyo yari irimo abantu 2 nayo yavaga mu cyerekezo cy'Imuhanga maze abantu 9 baburira ubuzima muri iyi mpanuka. Nyirango urabyibuka ubwo umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver yabwiye igihe ko imibiri y'abapfuye yajyanywe mu biruhukiro mu bitaro bya Kabgayi mu gihe abandi 14 bayikomerekeyemo bajyanywe mu bitaro bitandukanye birimo Remera, Rukoma ndetse na CHK na Kabgayi kuvurwa. Icyo gihe yagize ati abantu 9 bahise bitaye Imana naho bakomeretse barimo kwitabwaho n'abaganga. Muri aba bari muri Hiace hapfuyemo 9 abandi basigaye barakomereka naho 2 bo mu ikamyo barakomeretse byoroheje.
Meya Dr Nahayo yakomeje ashimira abaturage b'imusambira bagaragaje umuco mwiza wo gutabara abagize impanuka batagamije kubangamira. Yagize ati bagaragaje umuco mwiza wo gutabara kuko hari abahageze mbere bikiba bakoze ibishoboka byose kugira ngo bafashe abari mu kaga kugeza inzego z'umutekano zageze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wa Yasi washatse kunyura ku modoka yari imuri imbere abikora atashishoje birangira agonze iyi kamyo. Ati iyi modoka yari itwaye abantu 21 kubwa mahirwe make abantu 9 bahita bahasiga ubuzima. Ni impanuka yari ikomeye, hari abakomeretse cyane ariko bahageze kwa muganga bagihumeka. Uyu muyobozi yaboneyeho kwihanganisha imiryango yabuze ababo, yifuriza abakomeretse nabo gukira vuba. Kugira ngo rero urabibona ko ari impanuka zigiye ziba mu bihe bitandukanye kandi mu gihe cya vuba. Iyi mpanuka kandi ibaye nyuma y'uko mu minsi yashize mu kwezi kwa 7 nabwo abantu 9 bapfiriye mu mpanuka yaturutse mu kugongana kw'imodoka ya Toyota Hiace nayo, kuko ningi yakoze impanuka ni Hiace itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'ikamyo yari itwaye abantu 2 yabaye ahagana mu masaa 4 cyangwa saa 5 yabereye umurenge wa Musambira akagari ka Karengera umudugudu wa Nyagatovu, ubwo ni mu karere ka Kamonyi. Igihe Hiace yavaga mu cyerekezo cya Kigali yari itwaye abantu 21 yagonganiye n'ikamyo yari irimo abantu 2 nayo yavaga mu cyerekezo cy'Imuhanga, maze abantu 9 baburira ubuzima muri iyi mpanuka. Ngira ngo urabyibuka ubwo umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver yabwiye igihe ko imibiri y'abapfuye yajyanywe mu biruhukiro mu bitaro bya Kabgayi, mu gihe abandi 14 bayikomerekeyemo bajyanywe mu bitaro bitandukanye birimo Remera, Rukoma ndetse na CHK na Kabgayi kuvurwa. Icyo gihe yaragize ati abantu 9 bahise bitaye Imana, naho abakomeretse barimo kwitabwaho n'abaganga. Muri aba bari muri Hiace hapfuyemo 9, abandi basigaye barakomereka, naho 2 bo mu ikamyo barakomeretse byoroheje. Meya Dr Nahayo yakomeje ashimira abaturage b'imusambira bagaragaje umuco mwiza wo gutabara abagize impanuka batagamije kubangamira. Yagize ati bagaragaje umuco mwiza wo gutabara kuko hari abahageze mbere bikiba bakoze ibishoboka byose kugira ngo bafashe abari mu kaga kugeza inzego z'umutekano zageze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wa Yasi washatse kunyura ku modoka yari imuri imbere abikora atashishoje birangira agonze iyi kamyo. Ati iyi modoka yari itwaye abantu 21 kubwa mahirwe make abantu 9 bahita bahasiga ubuzima. Ni impanuka yari ikomeye, hari abakomeretse cyane ariko bahageze kwa muganga bagihumeka. Uyu muyobozi yaboneyeho kwihanganisha imiryango yabuze ababo, yifuriza abakomeretse nabo gukira vuba. Kugira ngo rero urabibona ko ari impanuka zigiye ziba mu bihe bitandukanye kandi mu gihe cya vuba.